obraz, majke i tate, povratak otpisanih i mnogi drugi. Film Ivkova slava nezamisliva je bez njega. Učestvuje u brojnim filmovima i predstavama. Svako večer ga viđamo uz Grand kafu. Da, pogodili ste. Reč je o Draganu Nikolić sa kojim je razgovarala moja drugarica Milica Popović. Kada se pojavila želja da postanete glumac? Pa ja sam negde u osnovnoj školi i bila je dramska sekcija i tamo sam igrao u onoj poznatoj Andersenovoj bajci Snežna kraljica. I ja sam igrao, znaš tu bajku? Znam. Ja sam igrao Kaja i to je moja prva uloga. Tada sam imao otprilike godina koliko ti sada i tu predstavu i tu ulogu nikad neću zaboraviti. To mi je onako jedna lepa uspomena. Koje su vam najlepše uspomene iz detinjstva? Eto, osim ove koju sam već pomenuo, i razne druge igre. Onaj ko želi da se jednog dana bavi glumom, on kao klinac još počne da mašta i da se igra po dvorištima, na ulici, na nekim onako rođendanima. Počinje već da igra neke uloge. Obično su to bile neke uloge iz literature, nešto ono što smo čitali kao mali. Tako da sam ja bio i D'Artagnan u Tri musketara kad sam bio mali i šta ja znam i Huckleberry Finn i Tom Sawyer i tako. I to su te bile neke, a pošto sam se ja rodio posle rata, još su bili ostaci, neke ruševine i tako, Beograd je bio razrušen, a onda smo se igrali Partizana i Nemaca i eto, ja sam to kao klinac igrao, a posle sam imao sreću da snimam i onu seriju Otpisanih gde sam bio neki tako beogradski skojevac. Ko je bio vaš idol iz sveta glume? Pa moj idol je bio, recimo kad sam bio mali, recimo Ljuba Tadić. Koji film ili predstava vam najviše znače? Pa teško je to sad reći, predstava, ovo što sada igram u Ateljevu 212, zove se Posetilac i igram sa jednim vašim bivšim sugrađaninom, sa Vojom Brajevićem, koji je evo ovde u ovom Abraševiću i počeo svoju glumačku karijeru isto kao dečak i to je ta neka posljednja predstava koju ja volim da igram. A film mi najviše znači onaj prvi film, on se zvao Kad bude mrtav i beo. To je prvi film koji sam snimao i koji mi je tako otvorio vrata na neku filmsku karijeru. Da li možete da nam ispričate neki događaj iz svog detinjstva kojeg se najradije sećate? Pa detinjstvo je prepuno događaja i sad svi su događaji iz detinjstva lepi, tako da bi mnogo dugo trajala ova emisija i ne znam kako bi se završile kada bi ispričao sve. Uglavnom su to te neke igrice, ta neka druženja. Sećam se, ja po imence znam sve svoje drugove iz osnovne škole, iz prvog osnovne pa do dana današnjih sa nekima se i danas još uvek družim. To su te neke lepe uspomene iz detinjstva. Kakvi su utisci sa snimanja filma Ivkova slava? Pa dobro, ja sam tu imao jednu lepu onako ulogu, epizodnu, ali mnogo su odgovornije uloge imali ove moje mlađe kolege, Bjelogrlić i Đuričko i Manda i tako da su lepi utisci. Nije bilo mnogo naporno, a lepo je bilo što smo snimali ovde na Tešnjaru u Valjevu. Za kraj našeg razgovora, šta biste poručili našim gledaocima koji bi želeli da krenu vašim putem? Pa, ono što sam već i do sada rekao, da kad su mali, a ovo je emisija za decu, ili tako, pa da dok su tu, dok su mali, da se što više igraju i da što više maštaju. Jer to je nekakva predigra za ono što će im se kasnije u životu desiti za glumu, za one koji budu želeli da se profesionalno bave tim.
Hvala vam na razgovor. Hvala te.